Well, tonight, kaya kung i-share kada kayo kakabsat, dete isang kabasit nga devotion ko, itay bigat, nagbisikleta kami. We often misinterpret peace. Tal na. Anat pa nagkunayo, tinatal na nga pa nagbiag. No, daduma ma-misinterpret tayo, tati pa nang i-interpret tayo, tinatal na nga pa nagbiag, katay biag nga awan, pakaringguran na, awan parikot na, ken awan kadagiti pakarigatan. So we think that a peaceful life is a life that is free from troubles, from problems, from struggles. But in real life, dakag tao nga kasjay. Nakakita kayong ti tao nga pulos parikot na, awang pulos ti pagkasapulan na, awang pakaringguran na, awang pakarigatan na. In real life, awan kasjay. So stop dreaming to have that kind of life. If you're thinking nga tibiyag nga natal na, tibiyag nga naragsak, kaya ti awang problema na, ti awang pulos ti pagkasapulan na, adaming ken ka, if you think that is a peaceful life, mga kapatid, you're dreaming. Because there is no such kind of life in reality. So, itat tagakabsat, makita tayo, itilubong tayo, very stressful. And it has become more stressful. People are getting desperate. Dito talaga nga, awan-ti-awanen kakabsat, ket uray anyan. Desperate, depressed, down, and giving up. Kat sabi ko mata, dahi nga mensahe kakabsat, mangtad kada tayo, iti knowledge. Tapno nagbalin tayo nga wise, iti panagbiag tayo. The title of our message tonight is Living Victorious Through the Peace of God. Living victorious through the peace of God. Kasano ti agbiag nga nainbaligyan, babaen iti kaadakada tayo, iti talna, pamatalged, ni Apo Diyos iti puso tayo. Now you have to remember, nga deti peace kakabsat, it should not be equated with ignorance. Kasla kumati ubing, urig bagbagyukot na karagragsak ka lang nagtal na. Kasi hanaam mo kakabsat, dayjay, pakakoncernan. Now, tonight, ikatan tayo, dayjay nga kwa, i-set aside tayo. Deti nga peace is not about being ignorant nga, natal na ka man siga. Kaslang deti hamo amot mapaspasamak. Di ba? At dati kita tao nga natal na because hana aware. Hanaam mo no anya di problema. Hindi po yun ang ating topic na peace. Ang ating topic na peace is having known the problem, having been worrying about the extent, anang atat pasamakan na digito nga pasamak, ti panagbiag, and yet, agdakan ka, DJ talged. So kahit nga sa when, peace is not the absence of trouble, but it is the presence of God's assurance. The presence of God and His assurance in our heart. That is how we live our life victorious. Now, ada ka no ti may isa kakabsat nga competition, nangagyusi ko reting in istoryakon. May panggap iti panagdrawing. Kat they were given a portrait nga ti drawing da kat peaceful life. I-drawing da iti may isa nga picture nga mangipasimudaag iti biag nga natal na. So, danang i-drawing kakabsat, iti may isa nga karayan. Nakataltal na, peaceful. When peace like a river. I've got peace like a river. Damat nang i-drawing kakabsat, iti bambantay. Pauna yan, nagpintas ti scenery na. Oh. Kat ipasimudag na kakabsat, iti peace. Ngam di may katlog in drawing nakakabsat kat may nga kayo nga maiwan-wanuswas matmatnag tibulong nga permi kakabsat nga makitam lata nga napigsa iti angin ken iti tudo ngem adabilit ijay nga agkangkanta kakabsat drinowingan na tinotnota. So kadigiti nga tallo, sino iti nakaiportray iti agpaypayso nga picture iti peace? Of course, because peace is not the absence of trouble. It is the presence of God and His assurance. Di datalget mo tapusong. Nga uray adu ti bagyo nga sumangbay ti panagbiag.
adatal na tapusom, adatal ged ken talingen-ngen ken ka. How can we have that inner peace? Kasano nga maadda kada tayo, dayta kakabsat nga tal na ken talged iti puso. John chapter 14 verse number 27. John chapter 14 verse number 27. The Bible says, tital na ibatik kada kayo. Tital na itdek kada kayo. Sa anakas ti panangited, ti lubong. Ti panangited ko kada kayo. Saan ko mga pulkok ti puso yo, ken di ko maagbuteng. That is the command. No alaon tayo ti command kakabsat, ada promise, ada command. Ti command, let not your heart be troubled. Now, why is it that the heart is troubled? Because of the surrounding troubles. Now, in the presence of troubles, Jesus said, let not your heart be troubled. And neither let it be afraid. Saan ka nga agdanag? Saan ka nga mariribukan? Now, it does not mean nga lipatan tayon kakabsat, dahil problema, ngem na saysaya at nga sangun tayo, digitoy nga challenges ti panagbiag, nga datal na iti kaon ganti puso tayo. Let me ask you tonight, do you have the peace of God? Apay nga ta, pastor, kanay nakmot nga agkararag kadagbasa ti Biblia ngam apay ti pusok kastoy. Troubled latta. Are you wondering why? Do you have the peace of God? Is it raining in your heart? Agar-ari ka di kakabsat. Tital na iti apo iti biyag tayo. The peace that Jesus gives, dejeated ni Apo Jesus nga talged. Ket ringbawan na ti amin nga temporaryo, nga talna, nga maited iti lubong ken ka. There are many things that the world can give peace. Kasi kung nanagat, not as the world giveth. So, adagayam ited iti lubong, maited ti lubong nga talnaking ka. For example, take that medicine. Tulong kang makaturog ka, o di nagtal na ka. When numapang ka digiti resort, medyo makaaliwaksay ti panunot mo, di natal na ka. Now, the world can give peace, but Jesus said, I give a kind of peace not as the world giveth. It's different from the world. It is a peace that surpasses any temporal peace that the world can give. In Bible times, I believe even today in Israel, no sumrek kakakabsat iti balay, ket they have a greeting called Shalom, which means peace. Shalom, kung na yung mga kadeta kaabayo? Shalom. And that means peace. What you are saying is, peace be upon this house. Naintindihan po ninyo? One of the names of God is found in Judges chapter 6 verse 24. Judges chapter 6 verse number 24. Okay? Judges chapter 6 verse number 24. Then Gideon built an altar. Nagpatak diri isunat altar unto the Lord, tapnon agdaton isunat ti Apo, and called it Jehovah. Ayon. Unto this day, it is yet in Ophrah of the Abizrites. One of the names of our God is Jehovah Shalom. Ibig sabihin, at the peace kini Apo Diyos, kasi Shalom means peace. And one of God's names is Jehovah. Therefore, God is peace. Peace is not God, but God is peace. Medyo naunag sa DJ ngayong baga ka. Tital na kithan nga Diyos. So nga mo pagbalinan nga Diyos tital na. Ngam ni Apo Diyos isut gubwayan tital na. Jehovah Shalom. Ngarot no ti Apo agdakeng ka, kaya dapat makita nga ti biyag mo, ti kinatal na. Dapat adang nga dyan ta panunot mo, kinatalged. Uray ado ti kasla pagdanagan ken pagbutngam. Ado digiti pakaringguram, pakadisturbaran ta panunot mo. Ta focus ti panunot tayo.
Naada ka din ni Apo Diyos keng ka. Ha? MD, adamot lang ti Apo keng ka? Oh. So dapat uri anang aruti sumangbay, dapat adatal na tabiyag mo. Amen ba? Si ka JM, adati Apo keng ka? Ano tinagan ti Apo nga nakita tayo? Jehovah? So no ti Apo kat Jehovah Shalom, God is peace, kat i-claim mo nga dati Apo keng ka, kahit na nga sa wen, anyaman, dagiti sumangbay, nga ba nagtibiyag mo, dapat adatal na. Which means, kakabsat, nga no da simangbay nga parikot, ti panagbiag. Kat intulok tayo, iti panagdanag, panagbuteng, when no panakariribok ti panunot, bali you are giving God an uncomfortable place in your life. Hana komportable ti Apo kakabsat, iti biyag nga managdandanag. Ti kayat ti Apo nga pag naedan nga biyag, ti biyag nga natal na. So, because God is with us, and God is Jehovah Shalom, therefore, whatever comes our way, we must be able to say, it is well. Ano ka sa it is well, Pastor? Okay lang. Maawat ko. Babaling ko nga sarangten kan sangun, dito yung anapnuan, iti pananginanama, ti talged, iti pusok, apay. It's not because of what I have or what I do not have, but because of the presence of God in my life. Jehovah Shalom. So nga ti damagam ti bagim iti dayto nga rabi, adda ka diti Dios kanyak. Is God with you? Then your life must exemplify, tibiyag tayo dapat, ipakita na tibiyag na natal. Nakala jay, picture jay bilit. Nga uray perminti pa nakaiwan na sus, day jay sanga, uno day jay kayo, agkang kanta kakabsat. So mabalim mo lang nagkanta, like Job, you know, the Lord giveth, the Lord taketh, blessed be the name of the Lord. Obserbaron ti biyag dagiti amin kakabsat nga tattao ti Biblia nga nasuot iti nagduduma nga kitat pan nakasuot. May sa ti makita yung nga nagpapadaan da, adatal na ti puso da. Awan pa nagreklamo, awan pa nagriri, awan pa nagsui iti Apo. Makita yung ti biyag ni Joseph, ni Job, Daniel, the three Hebrew friends, David. Makita yung ti biyag digiti kakabsat. Taapay, because very manifest kadakwada iti presensya ni Apo Diyos. That is the secret to having peace. So nga number one kakabsat, let me share to you 5 things tonight how to live a life victorious with the peace of God. Kasano nga maadda kada tayo ti peace of God? Ha? Kasano nga maaddaking katital na ni Apo Diyos? Number 1, place your trust in Christ. Place your trust in Christ. Masapol nga isettle mo ti maysa nga kasisitaan nga ba nagtibiyag mo. Ana day pastor? Day pan naka-i-reconcile mo kini Apo Diyos. Ti background na day kakabsat nga kinapudno ket maipanggep iti pan nakaisalakan. Way back in the Garden of Eden, ti tao na isina ka na Apo Diyos. Hanlaan nga dahil pan nakaisina ket ti tao agturong di impyerno, but men became an enemy of God. Kuna na ti Biblia, kalaban ni Apo Diyos. Imagine that. Gapo day pa nag-disobey ni Adan ken Eva, ti tao nagbalin nga kalaban iti Diyos. Enemy of God. Ket gapo ta kalaban ti Diyos adaking kuana day wrath, anat wrath, pungtot. Bakbaklayan na, kadagturong iti panakadosa. But you know what the Bible says? Jesus is our peace. Sabi niya, you who were far off were made nigh by the blood of Jesus. Takayo nga adayo idi kunana. Ket nayasideg na ikapya gapo iti dara ni Jesus. Meaning, the life of Jesus when He died on the cross, isut nagserbi nga makungkuna nga peace offering. Ti peace offering, no alaan tayo kakabsat, iti vernacular tayo nga panakaawat, pangay-ayo. Tama, hindi. Digiti anak to agawid kay nga naladawan, kat amom nga agungot ni nanang mo. Anat aramidem no ka jayre. Nga gumatang iti kaktuson jayre. Amumlat na ti paborito nanang mo na yan.
Oo, hanga dito lukum ni nanang mo ngam siyempre peace offering nanang sorry naladawak ngam ni. So di ko marupa ni nanang mo nga permi nga kurang na lang nga itumag na di ulo naging katipong tutna. Gapo di pa nakakita na ti cactus. Kat apo anak ko, uri naladaw kan tumanak ang kanayo nang kuna naging kana, di ba? Basta the cactus mo. So, Jesus Christ pacified. Kaya sa di pacified, isu itinangay ayo kakabsat iti pungtot ti Diyos. Linakam na. Nagdasal aming kengkwana ti pungtot ti Diyos. Isu nga, no inawat mo ni Apo Jesus, nga kas mangisalakan kay manubot mo. Dati di ko na ti Romans 5:1 and 2 nga, therefore being justified by faith, we have peace with God. Dakila ba nagmaawatan nyo dapat deta nga truth? Sana sinsinan deta kakabsat. Deta nga truth, dakil iti wisdom nga itid na tibiyag mo. Let me just teach you something. Side, ano lang ito. Hanyo kakabsat nga sulitan kan sa dutin ti agadal ti Bible doctrines. Because knowledge of who God is will give you wisdom about life. The problem no aping adult Christian, lack of wisdom ti panagbiag, lack of understanding ka digiti panag ti panagbiag because of the lack of knowledge. So dito may panggap ti reconciliation nga peace with God, dakila banag deta kakabsat. You've got to dig that deeper. Anyway, because of the peace with God, kuna na di Romans 5:1 and 2, nadamutin ka datayo iti talged. Amo tayo nga uray matay tayo, langit ti papanan tayo. That is, there is a sense of assurance. Isipin mo kung hindi ka pa saved ngayon, di ba? There is no sense of assurance. But now that you are saved, now that you have been reconciled to God, at daging ka di mako na nga sense of assurance, amom nga numatay ka, ijay langit iti papanam. What a blessing. And if you are now heavenly minded, makita di pa nagserbim ti rabaw ti daga, nagagat ka nagserbi ti Apo, why? Amom nga gagatak, agserbiak nga para ti Apo. Tato no agawid ak di langit isuntot pa naginanak. I will rest in heaven. I will rest in heaven. Okay? So place your trust in Christ. That is number 1. Have you placed your trust in Christ? Amen. Are you saved tonight? Kada kay ngagbuy-buya, are you saved tonight? Are you sure that when you die, you will go to heaven? Daking kanti certainty, no hangka pa nga sigurado, itang arabi, hangka nga maturog nga di maisettle deto. Tabaka no maturog ka ita, hangka nga makariing no bigatan. Kat no di ka makariing no bigat, kat dim na isettle, dahiti nga ba nagtibiyag mo for all of eternity, you will suffer God's wrath and judgment in hell. So praise God, we are saved. That is something to celebrate. Something, reason to rejoice. Oh, di ba? Reason to rejoice. Oh, no iti dati nga nagmalem, puro palpak ti nagmalem, you have a reason to rejoice. And that is that you are saved. Number 2, how to have the peace of God in your life. In Philippians chapter 4, 6, and 7, may isa kadigiti favorite life verses ko ti prayer. Kuna natin na santuan nga surat, kakabsat, and I read from the Ilocano translation. The Bible says, di kayo madanagan ti uray anya. Di ba? Kasi di ko na ni Jesus, ti binasa ti John 14 itay. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. The peace I give unto you. Okay? Now, hanlaan nga di peace I give unto you, no, digat iso na mismo, dagada tayo na the Spirit of Christ. Now, in Philippians 4, 6, and 7, the Bible says, di kayo madanagan ti uray anya. No diket dagiti isu ami. By the way, anat reason nga madanagan ka? Do you know the reason no aping ati tao madanagan? Very simple answer. Ti reason no aping nga madanagan ka kasi ammom. Madanagan ka nga rodyahan mo ammo. Come to think of that. No kung ti doktor ging ka, no kung di doktor ka di asawam, stage 4 nila kay mo, haning bagbagaking ka, madanagan ka nga rod. Because you don't know. You know why people fear? Because of knowledge. So nga deti, lesson tayo may panggap tipis, kat saan nga deti, natal na ka, gabuta awan among nga mapaspasamat. No, it's not about that. It's about being aware of the realities of life. Feeling the pain of the realities of life. And yet, awan pa nagdanag mo. How can you have that inner peace?
And Jesus said, let not your heart be troubled. See, the Bible says, di kayo madanagan ti uray anya, no diket dagiti iso. Amin babaen ti kararag. So what do you do with those things? Pray. Casting all your cares. So number 2, kakabsat, express your requests to God. Express your requests to God. Oh. No, dapakadanaga mon, ikararag mon, pabulunam iti panagdawat ken panagyaman. Okay? And then the Bible says, kan ar-araraw agraman panagyaman, may pakaammo kuma. And by the way, every Christian, kayat mo nga agbalin nga effective ti prayer life mo, sino kada kayo ti mayat nga agbalin nga effective ti prayer life tayo, ti nauneg ken na nabagas ti prayer life tayo. Okay. Ti rason no apay nga ti tao madanagan is also because of knowledge. Ti mutulbot tapno di Kristiyano umunod ti prayer life, knowledge. Knowledge versus knowledge. Knowledge of the unknown, knowledge of the uncertainty, iti antidote na knowledge of God, knowledge of the will of God, and knowledge of God's Word. Do you realize that? Iso nga, ti pulpit ministry, ti duty na is to equip you with Bible knowledge. To teach you what does God has to say about kadagiti issues ti panagbiag. Iso nga umay tayo makigimong tapno makangeg tayo ti aggapo na po Diyos nga mensahe, maipapan kadagiti issues ti biag tayo. Kasi ada knowledge tayo kadagiti issues ti biag. Iso nga trouble tayo, tuliro tayo, natataranta tayo, desperate, depressed tayo, ma-discourage tayo. So nga umay tayo ti gimong tapno mangig tayo, mat anang apo mat what do you have to say about this? Knowledge versus knowledge. Ganon kasimple. Isong ano, daki ti unig ti kapilya, ti mindset mo kat apo, anat kayat mo nga ipakaawat kanya. Imayak ita kasi amok nga dati kayat mong ibaga kanyak, Lord. I need to know something. I need to get something from your word. In the same way, kakabsat, kaday ti knowledge tayo ti will of God kan ti word of God, isut mangtud kada tayo ti wisdom nga pray. Kasi halimbawa, papaano kung ganito? Nagpa-check up ka kumaaya. Ti prayer mo, apo, awang kumatsakit ko, apo. Amok na si kat nalaing nga mangagas. Di ti prayer mo, di ba? Tapang ka nagpa-check up. Kung na di doktor, imbaga na di sakit mo. Kat di imbaga na nga sakit mo, nakarkarupay ngam, di di amom nga sakit mo. Ano, orti ikararag mo itan? Ano, sumarunong ikararag kung orti itan? Do amom ti pagayatan ti apo, amom ti klamarem. Kung am apo, amok nga kaya nak agasan. Ngam no, dahito ikat kaslang kini Apostol Pablo nga ibilang ko nga si itilasag, ti dawatek ken ka parabor. Si agidjat di ay dawatem nukan ka na po Diyos. Kasi ada knowledge mo ti will of God. Importante nga datayo nga anak ti Apo, umuneg ti knowledge tayo ti kinasyasin no. Ni David kakabsat, idisangwen na ni Goliath, kas jay langin en jay talged ken turud na dayti nga ubing. Gapo ka di jay kauneg, ti panakaamuna, ken di jay panaka-experience ya na ti kinasyasin no ni Apo Diyos ti biyag na. Kat day jay nga knowledge ti impakat na iso nga kunanakin ni Goliath, iso di preaching ko di Friday night ti single career. Tani Goliath kakabsat kat he has a name eh. Amoy jay, amoy no, if you read between the lines digiti statement ni David, ma-appreciate mo kakabsat DJ anag jay ibagbaga na uray ubing pay. Adu digiti tao nga uray ubing pelang no agsaugot na kaan-anag kakabsat. Gapo ka digiti kauneg ti panakam-am mo na ganapo Dios. So no anagem jay bugas ti sarita ni David nakaan-anag. Baka ti pagarupyo kakabsat simple jay imbaga na nga you come with sword and spear kunana. I come in the name of the Lord. No utubom di jay kakabsat ka lang limabas lang, di ba? Pag-aralan mong maigi. Ganito kasi yon. Ni David, kasi kunana I come in the name of the Lord kunana, di ba? Sumango at sumarangetak ka itinagan ti Apo. Anat kayat ng asawa ni David? Ni Goliath ngamin, he has a name.
in Philistine. May pangalan siya. Kahit nangasawen, ni Goliath ket kaslaman ni Pacquiao ti Pilipinas. May pangalan. May reputation. May achievement. Pangalan pa lang, pag sinabi mo yung pangalan, it goes with it, the reputation na the achievement na. Kaya pag sinabi mong Goliath, ang mumong tinalagpasan na kakabsat nga struggle, ti kina-champion na. Ni David, may pangalan ba? Wala eh. Ngem anat imbanggit na, I come in the name of the Lord. You are a champion, but I come in the name of the champion of the champions. Nakaan-anag di nga balikas kakabsat. Ubing pa ngem amuna ti bagbagana. Iso nga datayo, amoyo, nataangan tayo man kan ubing tayo, masapul nga, gagatan tayo ti agadal ti sa utiapo, masapul nga, maamutay ti apo ti naununeg, tapno na ananag ti prayer life tayo, nabugbugas ti panagsarita tayo, may papanti pamati tayo, saan laeng nga detay, kumusta Christian life mo, maya mo, makigimgim mo ka, di dyan at masarita, awanan kakabsathaan. Let us dig deeper. So nga dito, Philippians chapter 4 verse 6 nga, let your request be made known unto God. No kuna na nga ibagam dagiti dawat mo ti Apo. Masapol nga di dawatem, may yataday ka di amom nga kayat na nga ited king ka. And the only way for us to pray effectively in that way is to deepen our knowledge of the will of God. Tigiti pagayatan ni Apo Diyos. So kakabsat, sapay ko mata, dahil nga in-share ko kada kayo kat ma-encourage di puso yo nga ti panagbasa iti Biblia, i-prioritize mo, ikasom. Amom no 5 years ka nga Kristiyano kat basit pelat knowledge mo, medyo sayangam ko ma di kabayag mo nga umay makigimgim mo nga hampay nga rimamot ken imunag nga imanag nga ustot pamatim. Anat inaramid tayo kadigito yung nga mag-adal tayo kakabsat. Amen? So anyway, kung di kayo madanagan, di karkararag ken araraw agraman panagyaman, maipakaammo kuma dagiti dawdawat yu iti Dios. Ket tital na ti Dios and the peace of God, which passeth all understanding. Deti peace of God kakabsat, ket halaan nga ited tiapo king ka nga kala, deti magic nga mariknamlatan. Deti peace of God ket naibatay ka dagiti truths iti Bible. Let me say that again. Haan nga dito magic nga nagkararag kang natal na lata di puso mo no. No apay nga the peace of God gaputa DJ pusom ket agtalged ka DJ kariti apo. Ijay nga agsadag. The peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts. Isunto kakabsat ti manggwardya dagiti puso tayo. So, no iti dating akong daway everyday, kang kanayon nga maririribukan ti pampanunot tayo. Kung tayo, Apo, madideti position ti mind ko. I should not be on this position. Dapat dito ako sa peace of God. Kat i-apply mo kakabsat, dito in-share ko king ka. Express your request to God in prayer. When we allow the spirit of anxiety to set in, our lives become troubled. No ipalubos tayo kakabsat, digiti pan nakariribok, iti agari kada tayo. Number 3. Basahan tayo man po iti Psalm 62 verse 8. Psalms chapter 62 verse number 8. Let me share to you Psalms chapter 62 verse number 8. The Bible says, agtalik kayo kenkwana ti amin at tiyempo. Okay? Da kayo nga umili, ibukbuk yu ti puso yu iti sangwanan na. Pour out your heart before Him. Which means, empty yourself of worries. The equivalent na the New Testament. Favorite verse ni adunga Christian, DJ 1 Peter 5:7. Casting all your cares upon Him. Ibukbukin ko na, trust can nga, give it to Him. Don't carry the weight. Itaklin mo. DJ pressure, itatenga sa karkararagat. I feel a little pressure, di pa nag-press ko, di anchok tong bigat eh. Sa bali, di pressure kanyak. Ti prayer ko itay kat Lord, i-lift mo ka di deti pressure. Kasi hamo pagayatan nga daganyak deti nga pressure eh. Ti kayat mo di pusok ket masukatan ti ayat. Di ko na nga sound mind.
God has not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. So I felt pressure. Tugtugawak ng karkarara. So I did this. I pour out my heart. Imbagak ti Apo, pressure ko. Ang Panginoon, pressure dat nag-preach tong bigat. Apo nga ta Apo. Siguro, parang iniisip ko, there is too much expectation from me. Lord, hana nasaya at DJ nga panunot kanya. Numampay agpaysong I should be responsible, I should do my best, not only because people are expecting, but it should be with the right perspective. So, Lord, i-lift mo man kanyak dito, Lord. Kat sukatam DJ, power, love, and sound mind. And it feels so good. Nga DJ kakabsat ti pagduelan, ibukbuk yu ti puso yu ti sangwanan na ti Diyos iso ti kamang ama ipaay kada tayo. God is a refuge for us. What a blessing. Number 3, how to have the peace of God, the inner peace in our hearts. Psalms 119 verse 165. Psalms 119 verse number 165. The Bible says, great peace. Wow. Great peace. Nagpaiduma kanutital na. Have they which love thy law, and nothing shall offend them. Awan ti uray anyang sumangbay iti biyag nga makaitibkul king kuana. Amo no maitibkul kagat maitekleb. Napadasan nyo siguro na itiktekleb ang kakabsat. Di ba? Now, nothing shall offend them. And the Bible says, great peace have they which delight. So number 3, kakabsat, delight in God's Word. Let me explain that a little bit. Delight in God's Word. Pag sinabi natin delight in God's Word, by practice, kakabsat, kasi amoy, dito yung libro ti Apo, kakabsat, is life-giving. Nandito ang lahat ng kasagutan. Pag sinabing kasagutan, lahat ng knowledge na dapat mong maunawaan, malaman, pagdating sa buhay, nandito lahat. So by practice, no, delight in God's Word. Kahit nga sa when, a day should not pass, a morning should not begin, nga hamo nga talaga nga inukrad. Iti sa utiapo. Kat kas pa nagbasam, inukrad mo ti pusom, tapnon mapunno ti panakaammo king kuana. I hope nga in your personal quiet time every morning, once in a while, I have my padjak spiritual insight. That even unbelievers are getting a lot of things from it. Ni Brother Enan Simon, dati kabsat tayo jalawag. Every time nga i-post ko PSI kakabsat, kuna na pastor, i-share ko no kuan iti messenger ti 100 friends ko. Amoyo, dati nga anak ti Apo, usaron tayo ti social media tapnon, digiti tao kat mayasidig tayo iti Apo. Kat, ijayan ta chat group mi no katilawag, agi post. When? Ket kunana datallog. Daman itatay bigateng kakabsat. Ket kunana ma-appreciate na dito maisesend. DJ nagisendan na. Oo. Kunana nga kasta. Thank you, Enan. Marami akong natututunan, kunana. Marami akong natututunan. Basta mag-send ka lang, kunana, I love it, adding ko. Stay safe to everybody. God bless us all. What a blessing. You see, young people, you help others by, sharing it. Of course, i-meditate mong umuna kasi dapat sikat umuna nga makalakam, di anag na, di nga message kakabsan. But delight in the Word of God means by practice, as a men, as women of God, dapat kakabsat kat makita nga talagang paborito tayo nga sida deto. Of all the things in life, this is the best recipe for us. No kung mailokano kat kalakalding ka datayo deto yung kakabsa, kalakilawan. Kasla kuma kalyente. Kasla kuma pinapaitan, Tata Ents. Kalaswam kuma ka datayo deto. Nga deti kanayon nga iliwem. Kasi sa bali, di maitid na king kakabsat nga panakabangar. Gapo ka, di panakaamiris mo, di gito'y kinapudno,
jay panunot mo malawlawagan, kat day jay nga panakalawlawag, bang arte itad naging ka. So again, hana magic, deti peace of God nga, ting, natal nakalatanhaan, at the effort nga aramidem. If you want to have inner peace, masapol nga ukradom ti sa utiapo. Dawatem nga ti apo, lawlawagan na ti panunot mo, isuro na kang agpanunot, true, kadigiti mabasam. Ket through that understanding, ijay ti mangted ti panakabang arking ka. You see? Delight in God's Word. Ket surutan tayo, digiti pagayatan ti apo, surutan tayo, di imbagana kakabsat. Kung nakita bigat ijayante devotion ko, following the will of God is not always the easiest, but it is the surest path to a life of peace. Ti panang surot, dagiti pagayatan, dagiti sasa uti apo. Ket saan nga iso nga kanayon ti kalakaan, it's not always the easiest. Nalaklaka ti dete naintawan nga, kasi deti nature tayon kakabsat agad talaga nga basol ti suruten na. So no sumurot ka ti sa uti apo, bale aramidam jay banag against the jay nature mo. Kala ko makakabsat no basketball kat kontra-tempo. Amoy jay word nga kontra-tempo. Idi 1980s, 1990s kakabsat malagip ko. Ti kapigsaan idi kakabsat ti basketball kat digitay dunker. Digitay agdadank. Ngam idi umayan ti year 2000, aglalo di rumor ni Steph Curry kakabsat kat nakita da nga ti sumikat itanggat digiti long range ti pagsyutan nan. Nga digiti naling agdang na digiti long range. Ibig sabihin, DJ dati nga natural kakabsat, han nga ison sa balin. So in the same way kada tayo, no sinurot mo digiti ibagbagay iti apo kakabsat iti Biblia, it's against your nature. So datayo, kayat tayo ti ragsak nga naintawan, ragsak nga nailasagan. So some Christians stop in the Word of God. They quit following the will of God because they want the easy way. Following the Word of God, following the will of God is not always the easiest, but it is the surest path to a life of peace. So delight in God's Word. Ala, dito nga point kakabsat, agawid tayo kumang ako na tayo, rugyak man. Iso nga mo yun, no, awan Ilocano nga Bibliayo. Deta pa'y sigurot may isang rason nga awan interesting agbasat Bible no daduma. Hangko ibaga nga madiji English kakabsat, kasi datayo kat King James tayo ha. But if you are beginning, napintas kakabsat nga mangrugi ka nga da Ilocano Bibliam. O, kasta kumakadigiti men, sino kada kayo da Ilocano na kakabsat? Kasta deti kumane, parallel Ilocano English. Itagiwan imayo, sino tada? O, ayan. Ti may isang rason nga nagbasbasa no ko ti daduma, gaputa kay kayat na kumanga mabalin adda Ilocano Bible na. Sinot mayat nga maddaan ti Ilocano itayag na ti imanan. Oh, nay. Alay tayag yun, nabilangan tayo kakabsat. Awan magkadigatang ko ang kasti ti deal, hanyo kayat nga gudwa tayo. Ngamno kaya yo, gatangan nyo latang kakabsat, ngamno medyo kagipit. Okay, jak ka sag mamanot may isang Ilocano Bible itan. Do you have any idea? 400 deta tata. Ngam anang taon ni day. Oh. So pakitag naman ti ima na kakabsat, I think I need to buy Ilocano Bible. Kat no da kwartayon, pagudwan tayong kakabsat ala. Kahit kula nga ma-encourage kay agbasat Bible talaga. Ala bilangan man Rohel, raise your hand. Tinut mayat nga maddaan ti Ilocano Bible. Bilangam ta order tayon. Ti Ilocano. One. Tap no ma-enjoy yung lang ti agbasa kakabsat no maawatam DJ Ilocano. Sana bali nga to no nasanay kan, uri English tong kakabsat kat laklakaam tulangan na, di ba? Easy tulangan na di Englishan kasi medyo na master mo. Manot na bilang mo, Rohel? 18. Okay. So we will order 18 Ilocano Bible. Hanga dete, hanga kastoy kala di kwan tatain, awan available na kastoy kakabsat. So ano, umay kayo makigimong duat Biblia ti Ilocano kun English. Ayan. Amen. Agsumbangir ti awitan nyo. Kat, siyempre ko naman biyag ko deto. Isot bagnos ti kararwak deti ko naman. Di ba kakabsat? Deti Biblia kat isot bagnos ti kararwak tayo. Amuyot bagnos. Isot ti kas lamang sulnit.
isut supplement, isut ti kaslang strength ti kararwak, dedi ko na, dedo. Sa uti po, delight in God's Word. Adu dagiti problema, adu dagiti banag nga pakalawlawagan tayo no basa tayo ti Bible. Number 4 kakabsat. Isaiah 26 verse 3. Isaiah chapter 26 verse number 3. Okay. Kung natin nasantuan nga surat, Isaiah 26 verse 3, Thou wilt keep him in perfect peace. Did you may say that take it? Great peace. Dito mo kakabsat, perfect peace. No perfect kakabsat, hanla nga complete no dikat pure, awan laok na. Awan sa bali. Awan counterfeit na perfect peace. Meaning, di maitutup kenga, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Dito iti kadakla na challenge. No kasano nga iti kang itingitan, kan ti baatan, ti ado nga parikot, kan problema, ti panunot mo ket ti apulat ta ti pakaituunan na. This is a big challenge. But it is an effort that requires faith, commitment, devotion. Tay talaga nga ammom nga dapat isut aramidem ket aramidem dapat nga uray adda ket ti baetan dagiti problema agkapoy nga agluluken jeriknam ngem jay panunot mo ket ti apulat ta nga agtalinaed. Kasi kunanagat, thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Agtalinaed king ka, because he trusteth in thee. Whatever gets your mind, gets you. Ana ti agdam makakabsat nga pagpukpukosan ti panpanunot yu ita. No yan nag-focus ti panunot mo, isumot ti ayan ti biyag mo. Think about it. Tama? Oh. No ti panunot mo kumaitat kakabsat ket makan, agat talaga nga dumagas ka ta 7-Eleven damdama. Aya Daniel, amen. Isut panunot mo ta eh. Do imagine mi ta tagpipritsak kumagat tay kuma noodles nga naadat si kati Korean kung kunam. Imagine am sabaw na nga nakaim imas tapos laukak to ti fresh milk kakto basit asukar na kung kunam. Tapno kas na ramen ti raman na. Ada ramen na kakabsat. Ramen. Diba? So, pag among kakabsat, dito pinag-closing prayer da ka di 7-Eleven. Because what gets your mind, gets you. Now, who has your mind? When you have a problem, does the problem has your mind? Hang kumakakabsat. DJT dapat kita, that's how we brace and that's how we position ourselves to spiritual warfare and struggles every day. God should have our mind. So ako nanakot, whose mind is stayed on thee. You know? Malagip yung the story the Bible ni Peter. A very classic example. Iti magmag na isuna di rabaw ti danom. Ket nakatuon iti attention kan focus na kiniapo Jesus. Ngem iti mariknan at napigsa nga angin, nasulisog nga talyawen na kakabsat iti aglawlaw na, ket mariknan at daranudor, mariknan na dyan napigsa nga angin, makita na digiti daluyon nga nagdadakkel, isot ti nakaalat panunot na, isot nakaalat ti riknana. That's why he feared. Ket di nga pa nagdanag na, the Bible says, he began to sink. Isong adu kada tayo kabsat no, dumatibiyag tayo ket lumned. Because we allow the problem to have our mind. No kuman ni Peter kakabsat ket tuloy-tuloy lang kini Apo Jesus, di ba? So nga di help ko na, di ba? Nagpatulong kini Apo. Ni Apo napan namat inigaman si ima na anak ko na ni Apo Jesus, O thou of little faith. Ti meaning ti little faith ijay kakabsat ket naibawing ti focus. So nga muit mang pakapoy ti pamati tayo, nuhan tayo masursuro nga i-focus dagiti panunot tayo ti Apo. Every Christian is a disciple of Jesus, and disciple means discipline. You want to really excel in your faith, discipline yourself. Including your habits, di pagtartarayan ti pampanunot, isungahan nga amin na basta nga sumrag ta panunot kat, welcome amin the discipline, discipline kat, the rule. Uri ta Facebook mo kat, arisita amin eh. No, duma kakabsat, di pa nagbrowse tayo ti Facebook kat, no, duma no makitam nga, madideto, makaseb-seb ti bara ti pamati, stupe lang, i-off mo kit din. Yung tiya, dumagat medyo, sige, i-explore tayo nga i-explore, di gito uri, di gito yung negative nga bambanag, everything.
Ekathan nga ready, digiti panunod tayo kakabsat nga agsagrap, digiti negative news and everything. So, we are troubled. That is why we need to keep our focus on the Lord. Develop a disciplined habit. Di ba no, exercise kan? Mabaling ka di nga aming kat kanang latahaan at the discipline mo because you want to excel in your workout. Kat ti pamati kakabsat kasla muscle met ti pamati. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Amoy ka di nga ti pamati kat kasla muscle nga dapat ma-work out. And if the muscle of faith is being worked out, then sabayan natin ng disiplina. Discipline what comes in. Discipline. That's why, be careful with the friends you go with. Be selective. No kayam nga influensyan isuda nga para ti Apo, well and good. But if it is eating much of you, kat mai-compromise mo ti pamatim, well, dinggem iti panagsauti Apo ken ka. You listen to what the Lord is telling into your heart. Discipline. Amen? Panagbuy-buya. Discipline. Di kiti mabuy-buya. Hanga buya nga buya. Netflix. Kada anapay. Amin. Hanga buya nga buya. Tagiti ang people lagat, mayat pelang dito panakariing yu itang to nagawit kayo kat awag, sublinto mo lang. Ala, no na inlubuhan kat pustahan tayo na eh. Di ba? Mayat to, daga kapilya, gusto di bagbagang pastor, kung biktaran ak man tayo bagang pastor. Nung to no, agawid ka manan kat, komportable ka manan, back to dati manan. Di ba? So, sapay ko makakabsat ta, at the resolution mo ti puso tayo nga, dahito nga message kat, at pagbalbaliwan tayo. Agawid tayo kumanga, at the change ti biyag tayo. Ako no na-realize ko ng usto, dahil preach ni pastor. Podno dahil jay. Uri ka lang narigat ng usto, dahil preach ni pastor. Dapat kat, I need to change my habits. I need to conform myself. Or no secti priority ti biyag ko. Keep your focus on the Lord. Last kakabsat, Galatians chapter 5 verses 20 to 22, how to have inner peace. Galatians chapter 5 verses 20 to 22. Is relatan ti verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So the inner peace, kat fruit the Spirit. Pastor, ano dito yung fruit of the Spirit? No fruit of the Spirit, bunga iti may something kakabsat nga between you and the Holy Spirit. Hello? It's a result of your relationship with the Holy Spirit, fruit of the Spirit in your life. Gapo iti panakianamong mo, panangianamong mo ti biyag mo keng kuana. So, deti number 5 kakabsat, how to have inner peace is yield to the Spirit of God. Yield to the Spirit of God. Anat ka na nga sa unti yield kakabsat? Itulok mo. Bayam nga DJ, ibagbagatiyapo king kakat, iso ti aramidem. A life of disobedience, amom no ti biyag tayo kat, i-disobey tayo, kontraan tayo, labagan tayo, dito yung idiktar ti apo kada tayo kakabsat, it will not lead us to a life of peace. Amo no apay, kastoy. No labagin, dayjay nga, idiktar ti apo king ka, manipod ti sa una kakabsat, if you are a child of God, and you are living in disobedience, the Spirit does not say, bless you. For example, lustful eye. Anat ka na ti lustful eye? Derep ti mata. No, derep ti mata kakabsat kat it applies mostly kada tayong amen. Nga no makakita ka iti babae kat derep ti mata, lustful eye. So when we continue to have that kind of habit, lustful eye, every time kakabsat nga the lustful eye mo, kung nakati Holy Spirit king ka, bless your heart. Hindi kumbiktaran na ka And that applies to all sins. That applies to all disobedience. That applies to all acts, thoughts, deeds nga manglabag iti sa utiapo. Kumbiktaran na ka ti Holy Spirit. Kat dayta nga panakakumbiktar kakabsat is a disturbance. So if you want to have inner peace, you must yield to the Holy Spirit. Amom no ti apo kung kumbiktaran na ka itata, hamumot nga i-prioritize ang tigimong.
napatpatagmatan, dito, ingam deta pa nakigimong mo. Siyempre, kumbiktaron na ka ti Apo. Aglalalo ko makakabsat no ni Brother Carlo. Ano ba na ni Brother Carlo? Kanahin ng usaranteng illustration ni Carlo. Agasam ko may tata Carlo, no mahit pelat pataray mo yan tarwaray, ang aglaklakot ikan. Siyempre, no lipatom ti Apo kot ilaksid mo, di panunot mo, again enjoy kang agbilbilang at Apo, may ibus ko dito, ilaka ko kung naman. No naintakwan, again enjoy ka. Iso nga ti Kristiyano kot hang ka makapag-enjoy ti naintakwan no talagang hamo ilaksid ti Apo eh. Dapat ilaksid mo pelang ti Apo tapno ma-enjoy mo din na ilasagan. So siyempre, bilbilang. Pag-amamom ta bigla nga da nag-cross nga aso. Kunari, Apo, ano dito yun Apo? Diba? Pampalagi po kanyak dito yung Apo. Anakad kami nita, ayun, prayer meeting. Lord, sorry Lord. Deti enjoyment mo agbilbilang ti kwarta, medyo agnakem. Umapay ken ka, deti kinatakneng ken kinanakem nga panunot nga madi. Madi deti Apo. Dapat, no alas 4, alas 5, aglarga ako, hindi agawid ako, tapos nung nakmakadigo sa, nagsaganak, tayo urijak pa na ibustay lakok nga ikan, Apo. Beam ta ikan nga malaes, wag laeng nga malaes ta kararwak. Amen ba? I hope it applies to everyone tonight. You want to have inner peace? Gatay talaga nga amom nga, not as the world give it. Kasi, di ba, damaitad mo tipis tilubong eh. No? Lalo no kakabarkadam, unbeliever, agraragsak kayo. Apo, nagmayalty feelings, siga. The world gives peace. But this Jesus said, my peace I give unto you. Do you want to have and experience that inner peace that gives you a victorious life and that comes from the Lord? Number 1, place your trust in Christ. Number 2, express your requests to God. Number 3, delight in God's Word. Number 4, keep your focus on the Lord. And number 5, yield to the Spirit of God. So kadeto yung 5 kakabsat, ana iti nakakonbiktaram itang arabi. Agawid ka itakat ko nam Apo, ana iti banag nga kayat mo nga aramidek tibyak ko. What changes should I make? Mabalin siguro nga ti nakablesam kat DJ part nga prayer. Apo, gawid ak ita, ket ti aramidek agkararagak, ibukbuk ko ti pusok ken ka Apo, I will pour out my heart to you tonight. Amen? Oo. Alay, baga man ta kaabay mo, sis, Brad, ana nga number, ijay ti nakablesam ko naman. Mangtad ka man ti, duwa nga numero, kunam ken ko ana, duwa nga number? Number, ana ko nam, number? Ha? Anak nakablesam nga number. Oh, di ba? Siguro kung nanagat ko kanyak, brother, number 2 kan number 5. Kung nana ko makaspagarikan, di ba? Oo. Ana, tayaan tantong bigat nga rod. Kung na mo na ta. Praise the Lord.